Ebhuti. Kunjani? Alright. Kama la ngifini ne? Ngifuna ku-identical force. Hayi zwakala. Size nosisi la. Ufuna umntwana wakho la ekhaya. Ukhona. Why can't phone for lesikhathi eside kangambona ngasayisikole? Ungamvaleli nangikwazi ukuzikhulumela. Umsisi lo yamazi. Kena khuluma. Lesikhuluma. Uthoma umbona? Ngithi ukumbona. Sisi lo uyalila batho lo busy and kubonakala ngathi abadala uphi sisi singangena. Ungangena ukhona. Okay. Kunjani? Ngicela kwakho ngoba sizwile bathi wena ufuna ukutrend. Wathi wena usaba ukutrend uyatrenda bese iveke landela abatrendisa omunye wathi awusabi. Uthwila ngisho. So uhleli kabo boyfriend yakho usafuna isikole? Yes. Yeah? Yes. Uyasifuna ola? I-boyfriend ayazi ukuthi iyabakatshela bese unando ubuyele ekhaya. So wena uprefer ukuthi uhlale ungasayi esikolweni. Ufuna ukulandwa so. Ngokuthi wena ukusaba ukutrenda unakinga. Anton. Wenza so. Wenza so sisi. Yabona mama yakho ugcina sibhalelile wathi ukuthi uthi wena ukusaba ukutrenda. So immediately nakalila sibhalela kokuthoma siyamlalela sithi sikunikeza ithuba. Kwesi2 so lokho busy uya complain ngawo. Esisi. Asabwe. Ayisho njalo ke. Sorry bhuti ne. Sicela ukukhamba naye. Okay. Sithatha into zakho zene impahla zonke into. Akasana ngibhadla le. Impahla zakho zonke zila. Nothi amkhalima thana mina thana ngingakhamba ngiyela ngihlala khona. Akafuni ngoba ngibona ngathi niyashada. Ungamtsheli next wamtshela into thana ngiyohlala le ngiyangihlagisa. Wamtshela lokho ngiyangihlagisa kumanje afuna ukuyenza wamtshela lokho ngothagiswa kakhulu lokho. Umenzeni ukuze nawe angasahlala ekhaya. Next. Ukwenzani mama? Next nakaza kuwe mdeza azokufuna imali okube nento ayifuna kosa ube nento omthengela yona uzombona lapho uzokuza. Akakwenzi next. Let's just nje awufuna ubahla. So ngithe mhlambe akakhona ukutshela mina ngathi ngona ke ngikubize labo baba kuchaza ukuthi into ebalekisa le yini mhlambe khona ukutshela mina akathela ba Friday Sunday uneminyaka ephezudlwana ukuthi unga decide ukuthi mara ngalesi isikhathi sokuthi inkosi attend indaba esikolo. But then mangabe ufuna ukubona boyfriend yakho you go to him on Friday ngizusisi nakuqeda ukuchase esikolweni usibese ubuye ubona boyfriend yakho until Sunday nangabe mhlambe asitsho wona mntwana awuna responsibility mara njengoba basibizile ke iseyingaphezulu kwamandla ethu ukuthi thina umbereko wethu ukuthi size sizokuthatha yebo ungasifuthela impahla lesikhambi sisi angasifuthela ngakini angisho sinosokhulumisana ekhaya ngiyasikaza ukukhuluma la ekhabo boyfriend yakho ngisho yena zanga akatelela zanga akhombe ngesibhama ngisho wena uzele ngisho usikimele weza wathi hayi le nto ngiyifuna yonke ngifuni ngithola hafu ngifuna iphelele uyibona awungajika jika uyazazi la uzibeka khona ngoba sinasikhala sinalanga lonke zonke siyazi ukuthi uzilethe zonke Ziphelele namanga phela kena kusana mpahla zonke zila unamanga ziphi Lezi isikolo ziphi isikolo lokho akusinde kwakho lokho awusazi kahle ufuna ukubuya la wena kahle ufuna ukubuya awufuna ukubuya bozokhamba uzozikhambela nini namhlanje I know it's fine kuhle ngoba sisasmile nawe mara kubuhlungu ukuthi kose sikhambe nawe uyabona Siphelele kumpakele zona mfowethu sifuna ukukhamba naye akunachwara yakhe ichwara yakhe ipi uzeninga Kubeni
Uze nini? Impahla bangaziphela. Eziyabona nje uzikhamba sebangene nabo abantu bomango lapha. Siphele impahla zakho. Nangaseje ngeke ngisithole la. Ucela nini kuye esikolweni? Ucela nini kuye esikolweni? Search out a bit man. Lafuna ngisechele. Ukuthi ngizaya ngo-Friday wakho bekalove how many days esikolweni. Umuntu akasafuni isikole. Kuthi ufuna ukumotsha ikusasa lakho. Ufuna umuthi kusasa lakho ke. So always sibangena inomtshela ngathi uyamphusha, uyamfoster, khamba esikolweni, uyamfoster. Kanti mos isapho. Sekephele kuhlela until namhlanje. Akho ngidinga uzosearch. Wenze ebusuku. Wafika bathi uyaxolisa ngekhasi aphile. Nakho nje. Beke phele kuphi ngamtshela ngathi ngoba ngiyakwazi mina. Wathi batshwa ngeke. Bakhulumile banomntu wakhe ukuthi yena sekazokuzenza ama-weekend uzokujika ngosondraka. Sondraka silindrile, Monday silindrile. Umuntu everyday unama-excuse ukuthi hawa ngivuke ngagula everyday wena Monday uyagula. Sifake i-insurance sisikhanda. Inombereko wethu ukurhelebha wena ukuthi ube nekusasa elihle. Ngiyakutshela ngisho ngathi uzokubizela identical software. Asinankinga lakho ukuthi ufuna ukwenza but into esifuna kuwe. Sifuna ikusasa elihle kuwe. Angeke siluze amanesi ala sikusasa lawo. No. Umjolo sonke siyafuna mara akube indaba ukuthi uyalimita. Una 19 angisho. Ihleze ngimtshela ukuthi bonke abantwana bayajola mara lejola nguwe le yona. Hawu thina siyazi. Bonke nje abantwana bayajola mara lejola nguwe bayazi isikhathi sesikolo. Isikhathi somjolo wena alihlukanisi. Namuzikhokho thina ukhokho batawa mina ngidiniwe. Ukhokho kada mqotho nanje usathi uthi ngasho ngathi ngimfuni la. Mara soluhleli. Emfo mphatha kamnandi ne. Waya ngasafuna ukuya ekhaya. Baphane nganganga ekhaya etholile. Yini into enifuna etholako ekhulu? Okay. Shafu thina. Sure. Awazi ukuthi nje siphila nawe. Asikhona siphila nawe. Okay. Siyathokoza ngitsho gogo. Sibuye na umthwalo wethu gogo. Siutholile umthwalo wethu. Nanga ngaphambili umthwalo wethu lo gogo. Yeah, Sibuye wena. Buyiza sizokulayela ugogiza. Sondela. Eyengijwange laba abantwana. Yeah. Kubuze gogo. Ingiki. Yeah. Nangu wena gogo khumbuze. Ihlezi kabuhlungu. Angikhona ukulwa nabo. Angikhona ukwenzani. Ngise exileni. Yeah. Umzambi bawuthethe bawuphendula bawenza wabo. Yebo. Yeah. Nasi uRobani ngisufuko ngoba wasibiza la. Uyakubona ngantiphi? Iseza nje goduka manje ngathi ncane ngize nababa. Ngoba nami sengidina lokufika sesudelelwa yazudelelwa umuntu akhona ukuthi angikhuza ukuphendula kade ngendlela afuna ngayo. Iye ngwami. Nomsana lo yongiphela no Josephine. Manje ngingakhoni ukuthi ngingatshela amadodana. Ngoba ngihlezi kabuhlungu. Emdina amaphithata angifuni. Yebo. Ngiyabona ngizile. Kuzokulayela ugogo. Uzoxolisa gogo. Iza. Sifukame naye. Izofuka bafuka mana. Uqala sisi. Amaveka amathi. Nangu gogo makota akho uthi bekafuna ukuthi umbone before bamthatha ekutheni sombonile ukuthi vele ngimakoti ozimisela ukuhlala nawe. Ufuna ukugada. Ndona mina abengigadeki kanjalo. Yeah. Mina umuntu ozogada mina. Yeah. Ngongena ngesizathu ngenkomo. Yeah, ngitsho ukuthi before angena ngenkomo mde umbonisise ukuthi kungavela omunye. Ngoba nangavela omunye. Into bengisayikhuluma ngesiziyo yazi ngaphakathi kwamanje bengisakhuluma extending chizindibla. Ngithi laba abantwana idelelo abangidelela luneli. Angazi ukuthi ngabathathela ziphi inyathelo. Yeah. Awone sokana lekudelela. Nebenza nje abadelela. Yeah. Umntwana nenza njakadelela. Abangithuki, abangitshwayi, abathini ngekwithi lami ngamtshela isongana khathi ngekwithi lami ngeni makotana. Abantu umntazana akho loyo nizazibona ngapho nokudla ngapho yena kade ngikhona ngapho. Iplate nengiphekela ngiphakela linye lo muntu oyi-1 angibazi badlanila. Bakubuza sisikhuthu njani. Umrazana. Mranami umrazana.
uhlale ekheni bese le mina ngithe ngoba banje bayakhamba baye emasokani akeza avuka khamba ikhaba Ibhalele gogo le. Ngiyatshela namhlanje Dalale kusena khamba. Uyabhala. Ngimtshela ngithi hlonipha umzabalo lo. Umuzi la singwa nga surprise. Ngoba gogo lo. Enecala gogo lo ke wasibiza ukhomza ukuthi le yamhlukumeza. Mara solo ko nisayiphila shothi dani nifuna ukuthi amanye amagadango ke misi. Manje mina khange ngibeno ngathi angizitshela amasokana la. Ufike lapha kubethwane kwenziwa ichata mina ngihlalele kabuhlungu. Ngathi ngizoqeda msingaqeda ngizokusika imali. Uyangibona msingiyakuthi. Ngiyaqeda ke makotami loyo ke namuhla khamba. Mlayeleke gogo mtshela ukuthi uzamthola ngesikhathi esiright aqeda isikolo mtshela. Funda nomntwana nami. Ithe waphasa nje nguthi Kuphi? Bekahlala la. Bekahlala la. Ngamanye ama-subject angawabhali. Ngakutshela ngahlala la. Umntwana lo ngekho phasi. Umama nangathi angizolo. Akhuza imhlolo. Athi mali into yenzwa lapha. Ngathi ngiyenzini. Mabeki nginyawo emafestereni sehlobo ukuvula amafesteri basemzini awo. Ngamazi. Ngathi ngathi ngoku angekosini. Wathi umntwana lo msi uyamazi nawo. Ngathi ngwakwabani. Kube ngiyamanga ngithi umntwana selaqeda imveke bekhabo bathumuphi umntwana yenguba ngabona umama omnye wakhe watshawa nawe yamazi umntwana lo ngathi ngwaku wathi kwesokana la ngawathi yana kabudofu nami thanda nami kuhle nosurprise hlale ekheni nuzileko uyangizwa kungikhuluma ngiyachaza lala uvuke njengabantwana mkhanda thina bethu bebeza amasokana ebhekalana yenza njalo mntapaka ibheka usazi ukuthi uyakwakhe njani funda lalela umama hlonipha uyabona lesi sikhathi osidlala la uzosililela surprise lo siyakhamba keza ngimtshela gogo mhlala nangahlangeni uzakheza ngaso lesi sikhathi lesi dlala ngaso ubona ngathi ngothandwa kakhulu yena uvula bonke abantu laba yena ngothandwa kakhulu uyamothelwa nedakabuni usibuze amasokana ekake sithi siphe ngawo asithiya enikaka uyakuthi emadedeni uliswe nesikodlwanyana nesikoleni buyela esikoleni khambe ufunda ubuyela esitandizeni sakho kade uvele usifunda usaplase khamba ubereka nazi ukuthi umzilo wakamkhulu obhubhileko nogogo asinamthina angithi ngekwithi nami nganitshela ngathi ngeke wangena angisho mntana ngathi ngekwithi nami ngeke wangena ngoba isikolo kusasa lapho isikolo bavuka ngala thana nawenza njengabangani wakho uze ukhambe ngawungakazutha ngose isikolo nje uthi nge-weekend ungene ulovisikole uzikhambele njengabantrazana into enyenza nosurprise le ihamoso yazi ihamoso budede kanina nibona ma sengithunina nithi kudla